kaunda. Walang kaya sa wow yung kacer sa kanatan wow kapin. Patuloy boy. Orgi. Sa record. Kaping piyongir. Wegi. Sa bulyo kasantiok chay. Dahil ka. Liw. Natete sa bulyo kasantiok. Ganun. Chay lang mas. Orgi. Sa bulyo kasantiok lang koros. Kapatid chay langsung set. Melel. Benay. Sabulkan ke Madu, Okcai Karusia, Tuan Kausan, Tuan Lomos. Terkiban kuburan kulitak FP Sarawi wat, Redkap kuburan ibaning Peito wat, Yan kap patroan kay Sawas ni Makasan Kubilang. Kailangan ng komisyonik. Masakis na ngay pilita bayan kakan Kuya Sawas o Sasi Anso Kisbe and asang na Daslo na ikakayo Raut pao, resisikay silu, dalay pao Masani Riyatko Semen kumay and nasela melet kumaniray akan membelah kumai enter kitin siswat tuatai ralkan me sotar poso jai kabelele masises katit bola oya sata hari jai bil kamelele pot ban katit kapurela sises yang rai membela ala poso Arupos and kapeta watan sakit masif Naisasi kekawin Luksarawi Dalam karasayang Mela Pambagnain Na katitang mering Irasi pakin Namar gibunayin Mela Irasi baba Irasi Rororong re samarasi Mato Anso kisme Lazarus Mela, Grace Play Ray Warpa, Riasasi Lazarus in Meir. Meir, Ewia Mercos Bow, Ewia Mercos Cancelaba. Casaleto, Resasi, and Palingen, Paluar, Arak, Pamaltisang Arak Punut, Arak Kapal. Kesalahan tu resasi pak, era masih benda Meirlah, sasi yang keparparkin keanutan pura Bemel, keanutan pura Porta. Rasi semenen roson mau rasi kiara tapa, era masih punya kin undut, rasi soal akan Meirmah. Sasu sa kaway to uya masanan kolalapang uya masanan koparapar ong sasi puga kasaw pila sinsaswat pila and sasi songko at David oka malibalik sa sasi po Aparon Paul, ising la rerasi, saulangan tesulanai ka, pa kamelele, ewewe pin pa irasi, lemelem, irasi kamelele, varias rerasi saulang kumain, mela, mo katto karyawan, rice, irasi kamelele pa irasi oso, yeseta. Pak Kareta Paul, Waparon Paul, ising lang irasi solar ng Teslolay ka Anso Buiwa, Ong Sasi, Anso Buiwa. Sasi yang kakainan kin koparpor, Nakonel,
amendment solam enan wa ko parparwa sasi nana kesaman kin sasi anso bispo wa ko parparwa kikiang en riasasi songkuat David eke na anso bumayan sosoma wa ko parparwa ensek naman sasiyan kesaman kin sas amendment sasi anso bispo sasiyan kaken kasangayan na sasi puso sasiyan kaken ankin koporpor sanginan Christ pula sasiyan kaken ankin koporpor sanginan Christ yasata ba sasiyan se mau harapanan Paul ising lang momol sa Thessalonica kasalayang reras pairaso insenswit momane ermas pun besoras kapar eswa pile rerasi eswa pile to resasi aso bisma pa sasioso insenswit sasioso kasaleta esasi paso pato resasi momban esasi yang kaken wia esasi insenswit wia esasi paso pila emen riasasi emen kompak pasasi kaken oke kali Pilipin sa sasi pos sasian anpin kabarpa sasi kaken anpin kabarpa sangin and Christ pula and we are there kos kapuriamay paksasi yang kaken we are in me kansan mo open sasi na sasi insenswit and emen eremak soror emen paksasi kaparparkin pa pulan Christ we are me kos me soror sang melaken emen sasi tama upasangin pulan Christ saka mela naman sa Pilipina ramas tama kareta eupuin ni ramas kakenaan pin paparpar ayupuin sawayaan pin papar paiba Paul naman kawewe to resa siya sobis as kakenaan kin kaparpar sangin dan Christ pula and Christ pula ukin pahin bewati mela sasi mela paksasi wiyatat kin sangin na sasi sabay sasi warog kuliti ang yarin sa pos. Esas puksaraw kasaleto resa sila na involved silgong ras solangan Rome ralaw libaw resiguelo libaw court kasi kasalayat tried yawan loud and supplement limpak of tried when he also got tried limited tip rice kasi COVID tried the Rome ralaw baw resiguelo sa platory saswa made by Irai makauno soto pa kachin papwana ki arai Irai tibarai kan bija kayo ralaw silu resiguelo sa kwalu sa platory sasi buat Christ kachin popin kumaila kachin pokila tipumail kan pa nebak na leleboko walian tibarakan wayan kacin kaluang kumain to record kacin pola ni baluar
Ea kacin yeyas ipalingin. Rice po bilaksas. Ilong-longkit dipasas. Nawewekin. Main sola kati. O kamer magsas. Magsas puso. And sola kati. Ayin minela ko mo. In sola mela. Ayin minela mo. In sola masak. Ayin minela ko mo. Sas kamelele. Bakrais pula. Ime kareta. Sas kamen. Anikit ko parpa. Ongriya sasi pibayin naila. Kirorola nanarasi pusun. Og sasi ranu naluluet. Sot kayo ralaut pao resiksikaisak. Masani yektuan mobile limpa. Kaiten child na chepit bakal coach. Apima chepit bakal child. O kajin paraneto sa pulima yeros. When we are trompen patay. Sasi kakenan in kobarpon. Sangin and Christ yasata. Ola Christ. That's why we working by Winembo. Kareta emenement sas. And kamelen kobarpon. Why sasi mela. That's why we are eating supplement kauno pasanti plan ong amendment sas. Sasian kapar kit pae sasi mauri tan so bisme. We are mayo mewai pa staging ground. Wasakis kauno ko sen kaken kauno petak sasi lal. Pae kaken walak sasi wasame kauno. Napuko war resiksi walu lelisak eu depletor esasi pe makijal yang air Christ pola child posod na child pitban yang yeyas makijal esa na Christ yasata sanger bela o esor pan pura pola eri solar ket pan manamanen bela. Nia kacin pola, kacin bawa dia mana-mana tip. Nia kacin huyatar, pan lepa. O sotoman pan anak pura huya, o mauro. Nia kacin yeyas kibat, yey maur renpo. Sasi kakenan kit kaparpon. Sanginen rice pola. Desek yasata. Wabarot por kasale to resas ba. Uwan esasi iwong red rice. Song paros me huya. Sasi yan itaw. Wasakaros me mine. Sasi yan sa kulimino. And Christ pula nakayasata. Nabasa na nasasi mo. Murid. Mauro nagsasi sa kan. Areta. Sasiyan kakinaan kin paparapon. Pagriya sasi solang kuma. In Megla. Rurungla narasi pusod. Grasya lutan sa Kurel. Porta. Grasya lutan Pili. Pasal Christ na en sapato. Na en sapato.
Iresiksi kay sa paun masa kaway ito bagay pilitan. At lito rin sa si Pakichay Kamelen. Na sisas kachin pola o yasata. Eri, Kichay Bil Kamelen. Na pot pa kachin kapurela sisas. Yang ray kan memela. Nanaray puson sisas. Areta sasien kakenan kin koparpan. Areta sasien kaken alpin koparpan mutsa. Kapag kaulo, the ground and Saya muda, kalau sudah ngapor yang kewadu, ini sekian saya seperti ini.
Yoichi, Masashi Wabu, Over.